Ni muntu ki? Uyu munsi tugiye kugaruka ku mateka ya Anoni Kadinali Kambanda. Anoni Kambanda yavutse ku itariki ya 10 Ugushyingo 1958, avukiye muri Archdiocese ya Kigali. Amashuri abanza yagiye i Burundi no muri Uganda, amashuri makuru yakomeza muri Kenya. Yarangije amasomo ya teolojiya mu seminari nkuru ya Kibanda muri Diocese ya Butare. Mu ruzinduko rwamaze iminsi 2, Papa Yohani Paul wa II yagiriye mu Rwanda mu 1990 ku 8 Nzeri, nibwo yahaye abasaseridoti b'abadiyakoni 31 mu misa yabereye imbare mu murenge wa Shyogwe mu karere ka Muhanga. Barimo 25 bo mu Rwanda na 3 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Benshi muri bo ubu ntibakiriho, ariko mu bakiriho harimo 2 babaye abasenyeri. Abo ni Arkiyepiskopi wa Kigali Anoni Kambanda n'umushumba wa Diocese ya Ruhengeri Musenyeri Harerimana Vincent. Agiye guhabwa saseridoti, Musenyeri Kambanda yatangiriye ubutumwa bwe nk'umwarimu, akaba n'ushinzwe amasomo mu seminari nto ya Ndera i Kigali. Kuva mu 1993 kugeza mu 1999 yagiye gukomereza amasomo muri kaminuza i Roma, ahakora umunyabushobozi zanditse muri teolojiya. Kuva mu 1999 kugeza 2005 yabaye umuyobozi wa Caritas Archdiocese ya Kigali, aba n'umuyobozi wa Komisiyo y'Ubutabera n'Amahoro muri Archdiocese ya Kigali. Yayifatanyaga no kwigisha mu seminari nkuru ya Kibanda, akaba n'umuyobozi wa Roho mu seminari nkuru ya Rutongo. Kuva 2005 kugeza 2006 yabaye umuyobozi wa seminari nkuru ya Kabgayi. Muri 2006 kugeza 2013 yagizwe umuyobozi wa seminari nkuru ya Nyakibanda. Ku itariki ya 3 Gicurasi 2013 nibwo Papa Francis yamutoreye kuba umuyobozi wa Diocese ya Kibungo. Intego ye ni Ultima Vita Habeans, bivuze ngo bagire ubuzima. Mu Gushyingo ya 18 bw'umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi, Papa Francis yemereye Musenyeri Tade Ntihinyurwa wayoboraga Diocese ya Kigali kujya mu kiruhuko cy'izabukuru, amusimbuza Musenyeri Kambanda Noni wanayoboraga Diocese ya Kibungo. Ibirori byo kumushingira Archdiocese ku mugaragaro byabereye kuri Stade Amahoro ku 27 Mutarama ya 19. Umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Francis yazamuye mu ntera Arkiyepiskopi wa Kigali Musenyeri Anoni Kambanda amugira Kadinali, abo wa mbere ubashije kugera kuri iyo ntera mu mateka ya Kiliziya Gatolika mu Rwanda. Ibi byatangajwe nyuma y'isengesho riswe nka Angelus ryasomwe ku rubuga rwa Mutagatifu Petero i Roma ku 25 Ukwakira 2020 isita, nibwo Papa Francis yifashishije idirishya ry'ingoro ye yasinye mu ijwi riranguruye amazina y'Episkopi 13 bagizwe ba Kadinali barimo Musenyeri Anoni Kambanda. Musenyeri Kambanda avuze ko yamaze kumva iyi nkuru ikomeye, ati nibyo amaze kubyumva birantunguye. Urwo rutonde hariho na Arkiyepiskopi wa Washington DC Wilton Gregory, umwirabura wa mbere wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ugeze kuri uru rwego. Umushumba wa Diocese ya Butare Musenyeri Philippe Rukamba yabwiye igihe dukesha inkuru ko kugira ngo igihugu kigire Kadinali bigaragaza ko kigize Kiliziya ikuze ikomeye, wenda yanyuze no mu kibazo byinshi, ariko yagisha ku buryo bwo kubyivanamo. Yakomeje ati cya kabiri, abakadinali n'abantu baba bari iruhande rwa Papa bamugira inama, bamufasha mu bindi byinshi. Ubwo rero kuri twebwe ni icyubahiro gikomeye, ni ikintu gikomeye no kuri we. Yavuze ko ari inkuru idasanzwe kuri Kiliziya Gatolika mu Rwanda. Yayitegereje imyaka 20 kugira ngo igire Kadinali uhereye ku gihe yagereye mu gihugu. Biteganywa ko Musenyeri Kambanda azakomeza kuyobora Archdiocese ya Kigali, kuko aba ari musenyeri nk'abandi, nubwo afite ikindi cyiciro cyisumbuye abarizwamo nk'uko na Papa ari musenyeri. Kugira ngo umuntu abe Kadinali mu bushake bwite bwa Papa, kuko nta tora ribaho, bigakorwa mu busesenguzi bwe, akitoranyiriza amufasha. Ba Kadinali nibo batora ba Papa, bavuga ko buri Kadinali aba ari umukandida. Musenyeri Rukamba yakomeje ati ni ikintu cyiza, ni ukuvuga ko ari icyubahiro bahaye icyo gihugu, ni ukuvuga ko aba ari umuntu mukuru ubonetse muri icyo gihugu, uhura na Papa, uvugana nawe, umugira inama, ni ikintu gikomeye.